Zike Masidi BJP ki political interest no override or Kaneva. 2027 ko election la kadu ni dana ko election mamang hiradi BJP ne soy dan popular government of thamaga amadu election soy in tawanga kani moi ju political power la pani na ate considerations ai kaw thoro kado male ai masi ai guess ni ko adu ai na sum jeng gadi political interest to na hen override tawraga conflict kai ta tawdo beda popular government ama election mamang le de amadi soy la kane na ai dumana khalle okay pabung koi hojik Nakalamaromda hana kui conflict solution mangam drabanina popular government si laibagi mahutta president rule lakpana bu hena phare haidana mayam si khanarami adumakpu hojik president rule si amu kai haini hamu tarakpasina amu akhoi new leader ama khanbasi miyamna mu pamnare adumakpu hojik si BJP ki majority 32 laibani Sigi Marakta, Makoi 32 Sigi Marakta, Karada or Sumoi Tara Matoi the Ursu, Abung Makoi Zap Jaba, what if he the Punchin Bangam the Vase Abung, Masi Karina or any Hypogi Tazavali, Babung, Dong Babung Motam. Politically, Uraga de meet BJP Taramatoi, Kano, Ekadang Babta, Wale, Yamdroda. Majority was 31 delay BJP ki marakta amogi leader ama khalaga makoina support or tata mi kuntrama to chudraga di majority lai roi drivni ada suppose tarama thoi hai se tarama thoi da antaraga NPP ki support NPF ki support JDU ki ama kasi punsilaga amu kuntrama thoi churaga di sum sarkar sema yai sarkar sema yabagi possibility di lai tab nate ba there are lots of permutation and combination ko se BJP se kudamai na abdana hai zamana Makogi lay by MLA say actually the Hojiki figure 37 lerini 32 Kava J do the Manga Sangraga 37 ko 37 Manung Shida Makoi Yamdra with the Mikul Muklay and Kalazeko. You just live 17 Kun plus NPF ki Manga Kun Mangala Ani NPF ki NPP ki Tarugla Ani Adum Kuntrama tourism sai Hariba Madu Adum Otopia Adum Adora Ranti that is man the young Maro Hariba. Can either center gi BJP leader na su BJP split over si Subam Pamoy. Can united when a labor is pan Pamni Hariba. Aduga Aduna Maramoy now Jiki. One of the reasons say constitutionally machinery fail with the PR Lakivne Adana, Aquina Budi, order to Ure, presidential order to the Manung the lady, Tangism with the BJP Manung the Laiba, leadership that has a double later, Biri and the Tazadaba later, Mana Toriba. Situation she conflict she handle to Budu the Pena the Badegi BJP Manung the revolt or Hagadra in fighting Gogera. There's some kind of disagreement. Haitare question Pazavalo the Araga. Maduna Maramoiduna, no confidence motion to the Moise BJP, some pale or any other Kandana PR Lakivani, Maduna Tangish and very de facto Neharibato Rizuwa going over the day. All along. BJP central leadership na manipur da PR thambasi chupam pamde bisidi mayek siangla la abani hariba tha kunithoi kulum do sida ada hojik PR la isi out of compulsion ni PR la re ada ka PR la mina hojik se manungi BJP ki political pride party ke manung da lebe internal crisis se loi braisu loi de ngasi khabar da amu kano speaker saitabada diri da kaudan saki kraina newspaper am si yauri madu kari maram gi noi koi khang de whether they are trying to sort out their differences natraga aiba conflict sing se party manung disagreement se lairanu kholanu haina thaigadurira habiduri koi khang de manung da leibani adubo politically yangragadi from the political point of view BJP na magi BJP na lead over BJP ki party ki government ama state labor isidi palm the badinati hariba palm even that is true Canada PRC logthoke haragadi long time back
hadi right in the first month itself se PR se thamba yagdab ne hariba even ekoina 1984 da or male 84 da hoji ki Punjab ki hoji ki kare golden temple gi masida ambush toba khopa adu thugai ba khopa lan toba sigi mamang sida ekoina pabada DIG ma hoji ki golden temple sida visit toba DIG do mogi Sikh ki pe DIG ni ma se hale bako hojiki haiba militant kambuna ado khudakta Indira Gandhi na matam du da prime minister oi matam sida magi own party congress ki government ma Punjab ta lebni ado khudakta dismiss tawi PR tham ki problem adu chief minister ri mang Dilbag Singh ko brana haina mai dong tawni adana madugi matam du oidre BJP ju politics sida makoina as many as states ta my party ki power se pambanina adum PRCD ba kari hani popular government of BJP ki go amala kani ada hojik lak pa hai leiba question se da miyamna PRC karam kan loiga da ge PRC loredi fani da gra hai bi hainer isi kari maram gi no chung geng se ko kano na bodi hai gre koi ge naw se ta sina su sigumba Chief Secretary na Governor na advisor su yaw dana iba advisor su yaw reng class advisor se koina su thena ko da advisor amma gumba laiba ani laiba ti kya leite 1994 da koi ge kuki naga ge conflict matam je da PR thamme hariba matam dai director mahut oiri matam du da PR thamme du da koi ge advisor happy se kanoni PP Sirvastava Retd Ias oirami mana development gi charge p probably matam du dai nixing bri thok tre kanogi loin order ka sina IPS retired officer ma the p bra kanom sum tawi hari bako aro chief secretary disu advisor when normally PR matam da happy the advisor je okung gumba ani gumba mai tong leraga governor ga yaro ga mana governors council hai na koi cabinet ki mahuta mai tong na decision making hi tawni ada hojiki lai sidi only governor ga chief secretary ga na moni khatang ai re adan governor in council se labor later bra isu su koi mayek seng dre hari ba adana advisor leraga ti amuke hana phai kasai workload to su chawbuni na khatang kana no mana development gi khara puba atopa ge khara mu kari ni social welfare gumba welfare measure gum khara puba development puba law and order puba khaidok na raga di workload si am chawbuni na governor na chief secretary da su yam chawba awa mo rangani thabak workload si yamaga di he cannot do justice to the his job hai tare ko kari mo pot ama ko decision na law wai ba se mase fully understand tawa masangi understand tawa si di pa ba tai matam masum changi hari ba anu hoji level arrangement si da justice tawa di adum wani na koi nau se ta na hai do sum me hari ko ada amar amdo mu advisor je hab tam ni na mo je PR je mu khudak to mu roi selaga kari hai mo intention je popular government amu tham ge have ge intention lai brand su mayam su hang ri je ne ba ko adum ma de koi na de mo koi wakan na kai lege je khangdram ni na ko hai bang amdre ada thangai seng with advisor di hapam di thokpani ko hap da basi khaitang it is not doing justice to the governance ko aduga aikoina ubada che 2001 ge koi ge June 18 gi irang se kamai tong tholoki ge da matam du da June 18 gi irang se da matam du ICM gi secretary ori Radha Bino na CM oi bani sometime hojiki 2001 gi April May ka swai si da ko April May kan June 18 ji yoram dai matang ai most probably May ka swai si da madu yam political manungi tasal ne tasal ai se kare yani matam du da most probably Radha Bino na chief minister oi matam da ma bu support or MLA je almost about 58 59 mu support or ne ba ada mai gi style of functioning da makoi penadaba madu coalition ga many samata party kawe koi ge Radha Bino ki sarkar se adoga BJP ge su coalition oi ba center da su BJP ki sarkar lei bra in khale 2001 se lei adana ma koi sar Radha Bino ki kano se da probably he was not able to carry along either BJP ki lei MLA sing minister matam do minister ga su kun tha am ka lei matam ni ado some dissatisfaction to bodage mage no confidence motion ma na su move amana confidence motion move to bodage ma assembly da do mai thi da resign to gre hari ba aduna me ga swai se dage PR se la kare PR lag matam se da matam do su kare hani
matamda governor se kaino Delhi police commissioner oramba bed marwana way do so advisor amani sum happy chief secretary so sum way koi su matamdu da kari hen CM secretary or commissioner ko way koi se ada soon I think it tholok ko matang se da kai dang da tholok gi ha da maru bi pen da budi lai re kwa ada manipur especially koi ge maitai gi sai gi behli da ya mana khanari je naga gi ke kano se ceasefire se manipur extend torgadi manipur gi area khara nagalim des chen gedar koi manipur gi integrity manga dara haiba gi masigi strong resistance ne heriba ada karigo popular matam da suppose popular government ama leram bata gadi paja gi awab se se wakat pam leram gado bane wakat pam jilai ta ba hoji ke lai system se the governor leba chief secretary leba they are not accessible to the people government hai sidi thangai sangbe gi akoina pami democracy da pami people say government ke level missionary accessible hoy bane accessible hoiraga makoi gi grievance mayam se highlight tawba madu grievance sing to redress to business ne ba madu gi matam do 2001 se da chief minister laita ba cabinet minister laita ba MLA laita ba matam do assembly of dissolve to remni ada dissolve to karib ta praja sing si wakat pam se laita ba vacuum masawa create to gi ada madu gi vacuum do da governor da dusu taina bangam da ba chief secretary taina bangam da praja ge frustration se mase bent out of se ngasai gi public property hai tare ko public property assembly building gumba even CM gi secretary ta wa attack ta wi mi meri madu marung da mari si bani matam do da jun 18 se da ta wi ai di Philippines le ektam bagi sa tana jun gi 14 na dai gi manipur thalok sa kare hare ba ko ada live issue di hoji ki le se da prajana PR the penner oi the maram di penner oi the maram di hoji ki governor amasung chief secretary se they are very busy aduna mayam na prajana unage appointment amal loge matam da phang di hare ba grievance mayam se highlight to na ba se ko do maina ba da koi ge akoi do su lai appointment lobi u khopi wen khoi na de appointment lom na khoi na organization khara gi no sum eu kholo to se appointment se am phang di ba appointment phang da ba itself is a government ki ama deficit ama ne hare ba akoi ge awa ba se mase tabi waina haiba phang da ba se suppose me kari hai ni prajana pam psychology da hai akoi kari hani mi awa bu do ta tau kari go nang madu bai solution do nang pi bungam da yai adu bo tabi ba itself se yam darkar oi hare ba madu go tabi raktra ga di tabi room bhawo lai raktra tabi ra ba ge room se hoji ki pr matam si da khoi kya lai ti hare ba kaino ida ma se makoi bo governor bo chief secretary bo phate habena te makoi work pressure du no oram ba su yai but akoina pami ba masa system ka hani democracy laiba koi elected member laiba makoi gi through the akoi gi grievance me am sing se haidi work pressure se am laire hauji advisor su lode advisor se lauraga di work pressure se kitang handaraga di akoi miyam gi grievance se adu su to dongna solution di lairo da ai advisor ama hengar pa amani hengar pa dona difference ko su lega dom na te are ba akoi democracy gi pami ba di elected government laiba people le accessible hoiba madugi chinen do wat pande ba vacuum laiba adu da hoji ki prajana mu khale isina kari hani hoji si atopa man handa ke financial year su de koina sum ta ba da kem sum no lam no khangde पैसा थादोक पसे पैसा लेते एदना पैसा समता थादोक तरे न हारे PWD खंगदे इंजीनियरिंग गी थिका गे तोबा पैसा से लेते हाइदना थादोक तबसे लाली हाइबदि नते को मादुगी इफेक्ट तो दी कमाई तोगे द मणिपुर की इकोनॉमी दा पूरा असो साफू पी हरेबा पॉपुलर गवर्नमेंट लेरगा दे समहाउ मिंगों दगी RBI दगी पैसा पुबनी खंगदे बोनी खंगदे डिफिसिट हेंगलहन बनी खंगदे समहाउ तौदरा पैसा जे फंगना बा नतर डाइवर्ट तौबनी के पैसा थादोक न बसम तौई हरेबा पैसा थादोक पैसे पैसा मनी इज जस्ट लाइक करे हानी कोई इकोनॉमी जे व्हील मने न कल जे को इकोनॉमी के व्हील दो कोई ग्रीज हापगा मूवमेंट तो होन बनी हरेबा पैसा यौद्रगा दे इकोनॉमी के व्हील जे चटपंगम दे हरेबा ठिकादार की पैसा से गवर्नमेंट पीबीद्रबनीना
ठिकादार सिंगना बाजार की पोर्ट सोलो सिंग दुगी पैसा पीद्रे लेबर वाइड सिंग दुगी पैसा पीद्रे पैसा तो लागद्रबिनी ना इकोनॉमी दा पैसा से पोर्ट सिद्रे एवरीथिंग कम्स टू ए kind of stand still aduna yamna sigi effect se kariya koi economy de yam shoe hariba paisa thadok ta basege aduga masigi phibam je phabagi ban ai ngarang na anbhawa taxation da chaloi koi ge GST gi da hangi hariba hojik laiba kanogi koina aina lor ko figure da before the crisis koi GST ki collection se manipur gi on state ki GST hai nam leidra ko goods and services tax se about 1500 job ro bane ba ado last year se da hogi ba 24 25 da moina collection to is 1200 khakta ne ba 1000 to irang hi lenam draga de koi 2000 crore hela ne ba ane mai to hai re ba aduna pose setra bina gari ondre scooter yondre natraga yot cement maroiba adegi moina hairupasi one of the measures sangop ekhoi gi GST ka pham se thika gi bill pibus de ne about 20-30% se ai nga sa hai bathga bill ju pi dra mina government karak da GST gi revenue to slag dre hariba aduna masida economy da so ba saphum lai re adobu ekhoi wars wana thataruk phauji khangasi ko PR gi se thataruk phaudi leigadob ju mali ada ekhoi ni yam kana hoji popular government thambiu na hairugo su ekhoi gi hen pressing oriba ekhoi gi main concern se di irang si ne riba conflict si ne conflict to hoji gi popular government na mado address to bong ngamgadra ngam ai khambade di makoi address to bong ngamoi aduna PR si leinge gi maruk sida thataruk ke manung sida ekhoi negotiated settlement ama puraktana manipur shanti hanjela agadi economy ju pharakani hiram khuding magda ekhoi pharakani adui matung da moi popular government do lakpada kana su thingba ngamoi ana tamai tong rai thamge okay tagat chari pabung yamna marik chumba warol mitna na kongoi be yaba warol kya ma thambiri makha chathajaboina da ai khoi gi pabung nabakishore laksege pabung nakalamrom da khoi gi double engine ne na khoi state da su center da su double engine ne na leini BJP gi MLA kontraga ni thoi laibasi gi manungda akhoi kari haini high command hojik phauba laiba mayam sigi marakta leader ma project tawbasi pabung hojik phauba ude masida mu kari haini center na mu government of India na hairakadoisi nakhoi mayam haidi unity oidabani na upai leite dana khoi di president rule thambani habase mu pabung hairakadori beneba adubu nakalamerom dadi khoi hojik sida lairiba MLA minister sing sidi high command gi order yaudana kari gumba thabak amabok tawba ngamdaba ngaktaneba yam samna harabada Delhi da nong churaga Imphal da satin tuppe hainaba wahai duneba pabung hojik phawba double engine ne haraga lairiba MLA mayam sigi manungda high command na project amabok tawrakta basigi hidden agenda je pabung kari oyani haiba gi chingna bari pabung koino ure high command gi waje chanagi dre je dake February gi ahoba swai sida assembly session February tarik 10 da tawne haiba matam sida koi gi leiriba conflict situation sida BJP gi high command na ekoina dum ubada Sri Biren chief minister oibasi yam phai khanba in spite of his failure koi ge sha chan ai now Chandra Kumar so hai gre Manipur government is cooperating kind haidana kamai to aduna I think Mr. Biren was very convenient chief minister for the BJP ki central leadership ki ada ribol lal isi kamai to da BJP ki jigi hariba MP ki election da magi performance to phalak tawa praja mayam gi marakta BJP si da pen da mayam lairakpa aduda jigi lairiba some of the BJP ki MLAs mogi future ji blick werabra BJP da koi kariguma ma hayau da bataraga di leadership si khong da bataraga di BJP gi adugumba future si lairaroi moi masa gi future ju lairaroi ana dmai na revolt or khimne na I khali aduda karigumba high command high wa da taram bataraga di matam du da Biren na sum continue tarangani no confidence motion Congress ke MLA manga na move to rogo sum fail hoini hariba ada ngasi se tha ani makhai muki matung sida whether let us see whether the situation has changed or not ai khambada
ai change to later brain khali congress ki house bjp ki laiba mla kuntra tre ki manung da tare da mari sing da lai gare we have nothing to do with manipur or maitai or manipur government and high gare tare to lok thok raga bjp ki mla kuntra lai bse kuntra lai bsing je mo koi hojik kari hani mo yana ba adum bagi mong di lai bidi u di hari ba so long ma koi kuntra jigi manung jida yana ba lai tri ma kai high command high wa manipur kari mata madu chana roi ada double engine to manipur di double engine oi roi hari ba double engine ai je center ga state ka ani mak se bjp ki government oi dana thong mana chala ga koi thabak hena pangthok ngamni haibe wafam ni ada second point da koi na hojik lai ba hanga da question di ai koi conflict se kya koi na lai gi ga ge karam kan da masi conflict se loi ga da ge haibe question se ne ba adana sigumba conflict se yang koi koi chale sai kun chapa yawi tara chapa yawi yang koi na sum tawe ba ai kai ai na knowledge level da Philippines da Mindanao na island ama lai masi Muslim singna tabala moiba ad Philippines gi ayamba island me am di koi Catholic no ba Christian oiba ara hojik Mindanao tariba Muslim sing si from around 2000 ka swagi mamang dagi makoi se adom aina Philippines le ripse 2001 dagi 2 bagun hilek tam le rumse patam da zum lai re hojiki Muslim gi Mindanao lai bising chena makoi su liberation to ba makoi su independent oi bagi movement se ngasi sahi kun mari kun manga suru ba phause mase hoji solution se propongam dri hariba there have been some peace agreement lai gare adu peace agreement amuk lai ra matung dam lai sina ko mai to ge da Mindanao this is like koi manipur lai so mai da na moi so Muslim si tribe me am lady hariba an inter tribe ki marak si da so mu sagi land gi de khang de property da khang de madu gi share se he na pamba mokoi maseng gi marak to su conflict amuk lai da koi manipur ga haram mane manipur gi jo lai si tribe me am sing si da amaga lai ba conflict even naga ga kuki ga tono su it's a dispute over land adam maitai ga kuki ga tono su partly over the land ne hariba ko land se adra kuki sing kari hai maitai tan ro su moi land gi do prime oi ba land hoji Churachandpur da leiba More da leiba sing moi loi loksin ge na tan thorok pasu maram mama ne hariba adu khak oi hai bidina de ko aduna ekoi gi Manipur gi leiba conflict se hoji hore loi ga do mande aina sum ubada mande hari si maram de conflict se yam complicated oi adagi Bharat sarkar se na makoi are they sincere to solve our problems it's a question na mane hariba I could over the last 2 years the sincerity is sincerity we na toba ngamna ba sidi solution ji porake haibage mong ji ude ada sincerity ki matang jai kai I example ma pige bako hojiki kai hani naga gi kanwa se NSN IM ga Bharat sarkar go wari chaba hore se 1997 dagi ne ko khange dra ko see it's more than I think 27 28 years hure ari ba the solution is not inside hoji re loi do man de dana ada sometime in 90 and 99 ada idra ka no I dinner party ma da yawe matam da interlocutor or manupa do home secretary or mani maming de maming de palaro ai hange ba man we reply to khatang sensitive boy bani na ai hange just ai koi ge IS ki batchmate amana man dinner ma to da ai hange question si ai bo call dre naga ga Bharat sarkar ka to wari sa se karam ka da loi ga ge solution karam ka lai ga da ge ai hange ba ma gi reply to kamai to ge da in a way there we are trying to wear out each other right I think I say amana amabu wear out away the I adum wana ba matam se lena ba haitare ne som da harga kai akoi ge harga khara lero wajara wara ba to se gini kai do sai kara su pan gi no wara ka to ne do and sai 27 28 sure solution laite adana peace ki kano se serious way the bagi matang amasu khatang geopolitics so mase je hara pusin da ai de yada ai na am strong only feel to ba koi ge now situation ju pan ba kaladal multimodal transit transport project se
या मरु होय इंडिया की होयना आइना प्रिंसिपल सेक्रेटरी को वरिंगदा मसिगी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की दिल्ली द मीटिंग यावबा इंडस्ट्री की होयना का मिखो का सेंटर यावरुयेबो मसि यामना क्रिटिकल लोयबसे मरम अनि ने अमना खोइगे नॉर्थ ईस्ट है स्टेट तरह निपाल लेरे मसीदा ओनली लिंक तौरीसे सिलीगुड़ी की चिकन नेक हाइसिने दिबको मसी करिगुम्बा चाइना के एनी टाइम फ्लैट अप तौदना खोइसे मखोइ चाइना कट ऑफ तौखिबा याबे चांस लेयबो चाइना की बॉर्डर का हाइबा सिलीगुड़ी से याम नंगनेदना को भूटान का फाउनरगा दे तिब्बत के इनक नंगना गरे हरिबा असे कट ऑफ तौगे दी इलाइ लाइन कट ऑफ तौखि मतमदा कोइ नॉर्थ ईस्ट ता कोइ एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई द नतना की आर्म्स एंड इम्यूनेशन वार की मेटेरियल एक्सप्लोसिव कई वार की इक्विपमेंट है तारे को मसी योगुंग मोइदरेबो आदना स्ट्रेटेजिक पॉइंट देगी अकोइना अतोप एक्सेस टू द नॉर्थ ईस्ट से yang kada hojike कलादाल मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स की लंबी सिनेबा लंबी सिदा जाजे प्रोजेक्ट्स के कंपोनेंट जाम यावरी सिटुए पोर्ट डेवलप तौबा कलादान रिवर दा ड्रेजिंग तोरगा पोर्ट पोरकवा अदगी पलेटवा अदगी मिजोराम की जुरिंग पुई कवे हान सुलै लरमदब जंगल के लामने खुन करनते जो अखोय मद फागी ओइन तौनरिनी कुल सुलै लेतब जंगल दा फावरग बॉर्डर लेब जुरिंग पुई अदे आइजोल असिगी लंबी से अयामना मखा रोविसा की पोर्ट सेम लोइखरे ड्रेजिंग लोइखरे ग्रीन बेल्ट जंगल मरक फावरन किलोमीटर चनी मुके लंबी से सेमबेदा हजिक से खतंग डिफिकल्टी लेरिसी मसी फावरिसे अराकान की एरिया का हजिक चिन स्टेट से फावरग मिजोराम से चाकदवा अदा करिगुम्बा भारत सरकार ना मणिपुर लेरिबा कुकी सिंगसिदा सपोज सम ड्रास्टिक एक्शन लौरे खलसे अकर क्रैक डाउन तौरे खलसेबा मसे लाको मतम से मखोइदी अमत ओइबनिना ए खोइ मीदा दूर तौरगरी नोय कलादाल मल्टी प्रोजेक्ट से तो हलोयना चिन द लेबा चिन सिंगना चिन स्टेट तौरक तारगदी मिगी फॉरेन कंट्री जो ओइबनिना इंडिया न मदुदा कईमता हेल्पलेस होइगदबा आई अदुना मरम ओइदा आइदी भारत सरकार के मखों मखोसे खरा पुनसिन बिरायना कले अदरवाइज कुकी सिंगना नोंगै पाइदना फोंगना आसु एक्सटेंशन तौइसु खंगदे तौदेसु खंगदे ऑफिशियली तौद्रबनी अदुबाउद ओपनली तौबुसेदा अदुम यादना लेदिसे भारत सरकार से एखोइगे मणिपुर की क्राइसिस से मखोइ सीरियस होइना लौबो मानदे एखोइ मैतै सिंगसिगे स्पेशली वाबो मैतै जुवाई कुकी जुवाई नागाजु लोइ वाइदनको एखोइगे सफरिंग सिगा मखोइना मखोइगे जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट तो अनि से खल धानबदा करमने लुमगे दो मखोइना खरा येंगमगदो मालेबा अदुना अरोइबदा आइना हाइजनिंगबदी एखोइगे से प्यार लेबा लेतबदी लाइदना एखोइगे क्राइसिस कॉन्फ्लिक्ट से हौजी खोरे लोइगदवा इमान मानदे है करिना भारत सरकार ना तौरइबा थबक मौंगसिना ngasi time bound oin togdoba adi kari hani development work ta kari hani governor adu ada khara togdur khotna kara routine work oin togba adu ga ekoi de yam pressing oriba aigi khong la leiba tingkhang ama yurib du de lokthokki de haidaba adai atopa da oina attention pibudo adu mong harap manbani na koi conflict se hoji ore loido mande na aroi boina du mai thamge abung tentakna dum thambiyo ai wahang am tanga thachahuge babung खुगी हौजिक कन्फ्लिक्ट से लोइदब तारगदी अखोई पॉपुलर गवर्नमेंट अमा मु न्यू गवर्नमेंट अमा मु अखोई सेमकपा ngamdabagi keno si ubibra ngamdragadi adumak akhoi president rule sida dum sangna dum koi oja chandra kumar supan bi chahi ahum ka leiba yabagi phibam bo lei masi keno ne jike masidi bjp ki political interest na override torkane ba 2027 कोई इलेक्शन लाकदोइ निदन को इलेक्शन ममांग हिदि बीजेपी ने सोइदन पॉपुलर गवर्नमेंट अब थामगा मदो इलेक्शन सोइन तौरंगकनी मोइजु पॉलिटिकल पावर लाकपनी ना अते अते कंसीडरेशन से कौथरकदो माले आई मसी आई गेस ने को अदब आइना सुम जेंगदि पॉलिटिकल इंटरेस्ट न हेन ओवरराइड तौरगा कॉन्फ्लिक्ट नुक्लिक काइम त तौदबेदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा इलेक्शन ममांग दे अमदि सोइ लाकने ना इदमाना खले ओके थैंक यू वेरी मच